shower na nka mete ono dware shower nti o wash ne be ma ho no am say wantumi a wash ne ye na ode towel ne pepa ho nti moja no na e ko towel ne mu nti e ho no me hu dream na me start say Mary County emba na oni nkwala na oni mo ba fie oni na che say ade oni o mo be ye no nti ebi wo na wa hyeda asoma no nti na manka ho asem biem ya fa free honum say na the same PA na ono so meneneti ono so ye nkran ni ye friend na ahyele say na oni PA ne nim PA ni so nanim nyina ahyehye na nufu nyina ahyehye nefu apie kura me hu ubisa na ono so nka na kre me ye ne rough kra so onyima me continental on be say na me so menene nko ye ne rough ni ade osi mu mienu nyina wanyem ono so anyem osi o abra na yire wo ho osi sister kuku amenyem enye hwe na me say o ye sure say na wonyem because they me who said they me who behaving na me so me asem ya wo okay ya de to papa so e me patcho me nka asem nto ne so me kra e na e kasa me donyankopon a me som no ane ba asem nto papa ne so asem ne kra na me ka no mate enti PA no so nyim me nim PA no kan cry always all the time bia so oni obi kasa o mo kan cry me tin cry me enfantini nti me tin cry nti one day ena ya call on any mama kasa nti me frɛ won say iPhone we are recording na enye yi nti me ntumi record nti me frɛ me cousin bi on say mama pacho me the iPhone de me nim recording wo so okay nti me frɛ me cousin bi on so ye nkran ni ena me the phone ne to dining table no so ena me say mane nkasa ontie enkomo na girl ne maami de no me pese me hu bibi because me suspect say girl no onyem enti o kasa ye wie ya na o kate ye no sorry na me cousin no say sister free fie ho na when free fie wa anhwa ye be poison wo fie ho na me say sister den o say unim say papa ne PA no nyem PA ne catch ne maame say papa no ono feel so ni nyansa no ono ne dan yo say PA ne your friend say PA ne your friend na ahyele okay your friend na ahyele na mo ne nyina atifie ho no ne nyina na atifie ho okay continue enti o catch ne maame say ono no ne japade a papa na yi ama no no o hwe ho na me kra de me ya aboa bi ma no na ema na papa ne ni o mo ba fie no ono we hu say papa no ne dwuma o ye no ene na ema ne powers nti no ono de o mine na papa ne nya ye ne ja reverend ojaba me patcho ai baba me you life ni so dey asem akosia asem enipa ne ka enipa afa na bia wurawura mu eti eso obodi me nipa no nya sa na ye life no o mo se ka na ye life nti ekono ena ni kaze I'm to ka ono to my own church until any bokola yes me patcho na me kaze no echeche mu kire me ena o ka chem se girl no so oye aduane mpo se mindi a ema mindi na sisi adwembone aba ne tirimu enti no menya na me free fie ho enti asem ne ye me ya na me se papa yi ene e wo se me free fie ho enti na me de gu no so se sisi a Australia visa na wo se wo ya ma me na wa ma me de 2000 akoma nipa no still I maintain kan ye me bisa bia na wo ma me stories enti visa ne wo he ena me da so ti wo fie hai me pese me free ha visa no so e mai enti no onkoji me sika ne ma me because sika no waton me card e tu aka enti sa sika ne ye me sika enti onkoji me 2000 enti me ma ne pressure no ena afei de omo kofa Australian visa ye fa mbo passport me ye ne te se letter enti wo kodu ho a na omo stamp wo passport ni mama wo ena omo kofa fake Australian visa e de bre me se omo grant visa na mama me no see obi obeto car na 90,000 nti nipa na send sika na man e na oje car no e free me nsem ne car ne paper ne nyina me transfer man nti me kwotena ne fie ho no afei na me wo fie ho me kwotena fie ho na me hu ni suban me wo fie ho na small girls e de nkola ketekete kwotena ne fie ho time na o ma me too free me fie ho na o ma me kwotena ne fie ho no me pa cho wutie me me kwotena ne fie ho no ena
or the nkwala eba fie wo ebi wo ha 14 years 15 years 16 years na omo ba no ma beda guest room or to me ebi to me ba na wa shada asoma me say mini ni PA no ye nkwaje eyi ni suit wo dome from East Legon to dome emuwa na wa shada asoma ye na yeko na ye beba no meba na akola ni ho na okọ enti otade ma ba fie wo bi wo ho se ni na me pa cho asem ya wo beken ma hansa kre Bible me pacho me chantro at this point ayi akoso me pacho asem wo beken mesrew aya no kure me pa asem kese na me peso ba be jam me platform yi so no wa ka asem a enya no kure enye control po bi eni baby a ne kure no na me ka kire mo no I swear heaven and earth asem me ka no ne control po bi eni mu enti oni mani ba fie oni pie no so ya awe oni mani beda fie ho ni ade enti no one day me wo ho ukoka me ntumi nkoka because me so obi kunu na me di na eche no enti no na ma ye din ehwe no enti one day me wo ho na small girl bi ba ho small girl no ba ye anadwo obedu anadwo na ye si ofikuma ase na pie ne se ne kaza ene small girl no and I'm see okay enti ye madri mu nya because pie no so na ebusuafo ewo Accra wa nti me bisa me so ade na wan ne kaza na wan koda pie ne fie na obeda ha se na me de me to madwem me kra na me order aduane wo chicken man e de ma akola no she's about 14 to 15 years ni tiri kra onye ye ni ti ye just afra wetwa te se obi owo SS enti akola ni didi wie na omode akola no koto guest room bienu no eye opposite master bedroom na ne wo ho no ena me ni papa ne da ne master bedroom ho enti ahomache be say 1 am say no ka say mada be 1 2 no mo e no sorry e no tiptoe ye e no obi edo no wan kan bom no de to so say od ka bom ado no mu yedu ye Thailand do enti meti enti okoye okoshe mu abe 1 hour e ko almost 1 hour omba enti me da ho na am say no I have to get out and see where he is na me pie ye Inti mi pie ye no me call hall, e call kitchen, e call abonten compound ni so me hunu. Na me sign area me fro steps na me call so. Inti me call top no, me koshe dem no na me te noise wo. Bedroom na e opposite guest room bedroom na girl ni dan me te noise wo. And I'm say what is going on? Bacho mi ntwa no. Safo na yire no we hefa. Asama wo ka na yire no de otikumase. Ni Accra. Ni fie be na na wo no. East Legon fie no. Oh, okay. Inti me ni kote girl ne dan no so small girl na owo guest room ne dan no so no. Na on two mu because door na emu ye dru nti ukabo mu na obi wo downstairs crowd. Inti no eno so one two mu na waka atare so keke. Inti mi bie ye e na me de me ni kote na me hu se oni akwala ne eda. Yes. Inti e ho no awosati gu me e na me ye wo de wani hu ye me pacho me de meni e na hu ye 14 years me pacho an okay to aso inti awosati gu me no e na me free e ho e na me beda ho din na me de ntoma kata me ho nti na me hu nyina wo so e na me da ho inti o shewa be after 1 hour time e na opie ye oba na me so me pretend say mada to pie no besin kwhye ne washroom inti washroom no kwhye ye no oba ye no me ma kasa me mbisa no hwe me yes still mada e no no so beda ye inti ahomache 5:36 mo me sorry na makwa kwadwunso me kwadwunso ye me ma me ni so atawola anadwo no me use ye no tawo ni maye moja inti me yi tawo no na me hwe me se na moja e free himfa Yes, akwani a virgin na. Me pacho an emoja yi free himfa nti me buy tawo no mu na me de pie bedroom na me ko bisa ne say daddy tawo no endro anadwo me na me use ye tawo no mu aye emoja ne free hin e no no be be ka che me say enye emoja na ye me makeup na ebi a me de apepemu na me say dabi me kra be 2 days ni me mpie ye enko bia e na me enye makeup so Inti afidi ono aje tawo no na obi emu na ohwe tawo no mo. Inti ohwe tawo no mu na afidi o se ono na use ye na wenya ko. Emoji is a crying as a dear Mr. Mo obi nye bi wa Hawaii. Me pacho
This one be life na ma ye na ye. O share tawo me pacho metimi ato aso. O share tawo afide de o ka kire me ne say wenya kooko. Ono papa ne si wenya kooko nti o bleedi. Ono ne to onu nyina wonim so wenya kooko. Me pacho dabi me hu bi da. Me ne ne tifie ho almost 4 months me hu. Sa time na yefunu na akwa enima do 5 months. E ma me yefunu kra pie. Enti o ka sa na me yem hyem na me say kooko de minim se ukọ toilet a wo de paper na tea roll na paper oton afide e ba ne sen e na wo se utawo enti e kwana na me hu se oba ye no okọ wash ne be ma na wo sink no because wan ko wash no obi e shower na nka mete ono dware shower nti o wash ne be ma ho no am se wantumi a wash ne ye na o de tawo ne paper ho nti moja na e ko tawo ne mu nti e ho no me hu abusua unim se abra na abayiwe ya wabetete eneti aye matari mu okọ wo bi live so no unim se omo send link ne maame ma me di me different phone na me de hwe wo mo me wo so me hwe saa kopim so okasa wieye ebia na ye wo anka wuntumi but media ma hwe awie me no nka bibi nkyerɛ wo se onipa bi a wonim se asɛm onipa yi kan o twantro na nipa na o twantro ato ne so no ɔno so wɔ genuine evidence a ɛbɛm obi ahunu nipa a nipa yi ɔyɛ enti sɛ me wɔ saa evidence ne kyerɛ sɛ me bua ma no kasa na me de me nneɛma pie sɛ me hu na kyɛ me hu sɛ or the agenda ne nam no and I'm sure say me record ne nneoma record ni movement because minim sa me be kasa na mini evidence a obi abekwa akota wo ba na chi obi eni wo be support sofo because the ya na de nipa adwum say osofo de eni kwan say oyem fomso osofo de eni kwan say oye de nipa bi aye bi enu ti na me sha sese me record no enu ama ma record no ebe je won sem but me ye madwene say there be watete na ti aye matade mu aka me baba be discussing with TV so but me ka say me discussing with TV so a me miti wei otete na ti aye matade mu me yire kura hweye me baaye asem wo ka kire me ne say ge yi pa na sa na adwene wo fom saa na se waba ba be fam ma de ho a wawi a wasan aba me ye kromfo nyansani oba ne ka sa ye siri wie ye no ano no because wonim se waware nipa wanware eye spirit ana nye we ne bu aware se mi kunu no oba bi akọ out da ama oba na ba be ka se mini ni kunu akọ out da na oba na ja aware ji oba bi a na adwene wo fom because ye shas ye anshas ye ne ye shas ya chepa enunti ma wade enwu ye my family they are still intact. I am still who I am. Na de tie ne say me sua de free me mistake mu enunti na wo send me message a menhwe no on de me pa kire no until last year girl we say ma me sua de free me mistakes mu ama me hunu say me ya papa ye bebre a ebefa wo how de abre me nti wa ma me sua bibi say enye nipa nyina na eboa wo mo nyi nipa bia na eboa wo mo ka the moment a oka kire me say ma ware na ware no kwa yanya 1 year na be ma ne bo me a tutu ni na wo ma ya ase ene eja ware no no sending the wedding pictures ma me no send delete wedding pictures no na onim se ma save wedding pictures no send ma me na me forward kogu me phone back so anche less than 4 seconds kura me hu ya se wasan delete e ko no ma adwene kam se na den no was send a wedding picture na dia mama na se manye fast anye hurry up an send ya kogu phone foforo so a anka minya bibia kire se wo kura waware da obi a waware enya 1 year mpo na be ma ne bo no eye de yin ikubi se gay okuta suban bi na se wo se waware na se enya 1 year na o magya ide a
Nene, I am not supposed to trust her. Shadi, a conam shas, yes, say, a fee, no come ye biddy biano, na me markeno, na me markeno, na me markeno. It me wo video evidences more than one. Some me the onya kwaji me fie boss wa pe, no shas wo twetwa fie ho. Into what the fear of videos no, and I know the blackmail me. Oh, yeah, mess send ya my way, me personal social media, mo be a hunu. Me could jina baby another picture abono, will be a be who say, what the meaba will fear her. Sansam na. But a yet crime will mean him. Na me the me who see ho, at the amount software. Titru more landing. Motion you may be, na girl no wabaho. Me share see the otewana walk asano. Wo hwɛ na si de o act no wo bɛka se wo ka no kra ma me na mekuta facts ni nyina won so wo say me de no kɔtena me fie 4 months na me ne da sɔre 4 months me kura me ni time me hu ne baako obɛtena me fie hɔ a me hu ne baako me say ye chat nyina kyerɛ se oh who abeg me say me opes o hu mu no kra miss Avram ben mo hye or nante ye pam ba me office oba na me bie me phone na me de kire no o hwe ye pose there bi eni kwase girl ne ye wo saa na wo hwe sika girl na gie afiri me ho na ni nyina me se anya hwe na okodura abukire ono ne di nkan twetwe gu ase se nyame age na firi fake prophet nsem fake prophet na o pe ba bi ma ne da ye no de no oto aduane ma ne die no de no hu abeg ekire ne se omra fie no omra meda ne nchen me okotena fie ho mansi fie ho biem satam kro okotena fie no ono adi adanse se ne matu kwan me baaye me hu nanim sei mansi fie ho biem because satam na no wahye na dwuma hyehye na se no eti ya chat nyina no ye brefie na wo mafie wo majaye wo mafie wo majaye enso wo se mene na ati fie ho 4 months ye da sori na makofa nkwala 14 years na nkwala 14 years na mekofo mu no omabusuafo wai na da na gay mumma ya nche no na won konko kire nkwala akoro no na yamfa mi nyina mra anim that means ogu mi hu fi keke na hwade mi hu no no na okuta phone bi anya 4 years o charge ya na adum me ne first person na me to brand new iPhone e de man sa phone na me to de man eno aso wodi gu me hu fi eti akoyete said ye last year nyina no mesua de but winim bibi eya na ye ka say social media winim say social media ni bible mu enti eyeye nyansa ene enim de ene de tena social media no so wisdom is a defense enu nti minim say social media wo ho na omode saa de ni di mpanyimfo na omo magye dinti o hye ne drama na sena na mhye asese me record no se man record na na nka me baba betena na me ka say oba me ho adi fake news bi ba ho se me nye ema onkoyi ntumu dia na se me support saa dia me nkofie nkoye bibi kakra me say me wo me evidence nyina wo ho within 1 week na sika wo demand no na nye sika ketwa emani bia blackmailing nkofo bia che but ehyehyɛ omo ho na me de me se me mane hye me ho because wa ba begu mani mase awie na me no call out nti de an ye call out nti de an wo se makwa ko repu eye 14 years nkwala wo ti fie ho every day na me de nkwala ni bi ba fie ho abra wuni ba bia nkwala ni free wa musa nkwala no nso obi adin hey afeni mahunu se nsama moka gu asofo so no e fa ya ntro mi repu nkwala 14 years won so a ye busa wo live video no so say enti nkwala no unim omo o se minim omo unim omo din ma muso omo din enti me de mehu asa do omo ba do omo ko oba ben no de ben ma ete den mu da sori se de ewu kanu yi na be ma na kofa nkwala do omo ba ifie kwa na o repu omo no wote ho na wo hwe wan take evidence bi ada hey minim se nyansafo na e wo saa live video no so
omu wie live video na obi abekọ akoda adwene ho akase gay otu futuro gu yani wo act or pretend or act or seek for public sympathy na wo de na ti aye me ho awie no a me ni mienu nyina wa ba be horo ntoma agufi afi na me bet na tie ni bia ye no ho e pa chowe me tin na tie ni bia no ho wi a ansa na makasa me dia che no me tin na tie ni bia no ho wi a ekona mu behunu se osofo nso ye nipa ye wo ya other side muja wo yemu na wo bi di nsem hunu kodi sofo bi a wa hwe yiye we ya part 1 me twen ye be hye yen ye de na se wo TV so na me de ne billboard akwa kosi wini ba ma ko wini ba hene ho akọ bie chat ne number de akere papa no wo hunu nipa a omo friend se abusuani